Ulian sopirne ngundap terak Mitsubishi nabrak punyan kayu di sisin rurungi. Tepatnya di jalur Denpasar Gilimanuk, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrane, Kabupaten Jembrane, tugas Minggu 1 Agustus. Agat supirne selamat, cuma terekne ane nyag. Kasat Lantas Polres Jembrane AKP Idewa Gede Aryane Nuturang, kejadian entu awalnya terak Mitsubishi teke uling kangin alias uling Denpasar, lakar ngauhang ke Gilimanuk. Sagetan di lokasi nada gati supire sing ngida ngendali yang terekne. Langsung ngelimpeng tereki ke sisin rurungi nganti nabrak punyan kayu di sisin rurungi. Ulian tabrakane entu, sisi kebot tereki nyak lidek. Aget supirne ane Madan Koirul Anam aja ketimpalne Bahrowi Sumardi selamat. Cuma penumpangnya ben besikan ane Madan Katiem, kurnane Bahrowi Sumardi abane ke RSUD Negara, ulian metatu di batesne kebot. Kejadian tabrakane entu jani sube ketanganin unit laka lantas Polres Jembrane. Ini diduga ulian supir kenyal sampai ngundap pas nyetir. Tim Bali Express ngelaporang.